Ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. Имрӯз 14 октябри соли 2023 мебошад ва ман қарор дорам дар шаҳри бостонии Самарқанд, як аз марказҳои тамаддуни тоҷик забонҳо ва дар боғи Анҷирзор дар назди мутахассиси калон оид ба анҷирпарварӣ акаи Дилшод. Акаи Дилшод, салому алейкум. Салому алейкум. Хуш омадед ба гурӯҳи ангур ва боғи мо. Мо имрӯз омадем ва ман чӣ хеле ки шунидагӣ будам ки дар Самарқанд дар анҷирзорҳои калон боғҳо анҷирро гӯр мекунанд, яъне ки зери хок мекунанд ки то баҳор аз хунукӣ мемонад. ҳозир ака Дилшод ба мо як чор сухан карда гап занед ки ҳамин анҷирро чӣ хел кадом фасл мегуронед, чӣ хел мегуронед, кадом фасл мебуроред, ҳар сол чӣ хел ҳосили хуб метиҳад, наметиҳад, гуфта як нақл мекардед. Майнаш меякед? Яъне нишони ҳамин анҷир дар мисоли ҳамин анҷир. Мана ҳамин анҷир, мана ин ҳозир ҳамин маҳу ба уже гӯр кадан дар. Мана ҳамин маҳуи октябр ба уже саркада гӯр кадан дар. Салаша баландтар гап занед. Ма ин маҳуи октябр ба саркада гӯр кадан дар кор ки ина барои хунук назадагиш. Яъне моҳи октябр барои хунук назанад гуфта аллакай гурондан дар кор будааст. Чӣ хел мегуронед? Ина мана ин атагаш мана ин қодоша мегирем, чӣ боша ҳачоша мегирем. Хом меравонем, майҷаш 7 кас 8 кас кор мекунад. Ин якта дарахти анҷир. Як нишон тиҳед кани мана анҷирҳои чӣ хел гуронда шудиянд, як нишон тиҳед. Инҷоша ҳозир ман гап мезанам. Акун ман бибиёред. ҳамдиёрони азиз, ман гап занам, акун ака Дилшод ман ба аку пешакӣ нақл кард. Бинед ки ин анҷир тагаш поя дорад, мана ин поя дорад, мана ин поя дорад. Анҷир рост буромадагӣ нест. Анҷир ябара, яъне ки ба паҳлӯ месабзад. Барои чӣ? Барои он ки дар анаин вақт пеш аз зимистон ҳамин пояро ки гирифтед, ин худаш рафта замин ба меғалтад. Барои замин ба хоравондан ина мана ин мемонем. Баҳор мемонем. Баҳор мемонем. Ина ҳар баҳор вақт кадом вақт мекушоед? Ина маҳи март ба мекушоем. Моҳи март ба вақте ки баҳор кушодама, ино арӯи хок мекушояну бардошта тагаш бо поя мезананд, суту мезананд ва анҷир рост намерояду, анҷир ихел паҳлӯ қати ябара ба паҳлӯ мерӯяд ва анҷир аз сардӣ эмин мемонад. Ва мана агар нағз мекунед, мана инҷа биед, агар шоҳирҷон ака анҷирро бинед ки дар рӯи замин мана гурондагӣ будан то инҷа, мана рӯи замин ба сабзидагӣ буд, қарибе ки рӯи замин ба. Ина мебардоштед вақташ ба? Вақташ ба мебардоштем. Ин уже мана ин танеш вай ки шуд, пир шуд ки мишканад, вай мешуд, уже шуда мебиёд худаш. Барои ҳамун бурида ҳам метемӯроше, ереш бо кавчкада мана изен аз дигар наваш буромада мегирад. Атагаш инашам мемонем ина. Ин ҳамдиёрони азиз, ба гумонам ҳаматон фаҳмидед, Дилшод ака гуфтанд ки вақте ки пир шуд, мана ин кундаи ғавсаша бинед, пир шудагӣ, мана инҷаша бурида, мана инҷашам дигар корношам шудагиша, абихаш навдаи нав мебурояд. Наркини нав зада мебурояду, ина аллакай корношам шудагиша бурида мепартояду, ина калон карда ҳар як навоша мана изен када тарбия мекунем мана. Мана изен навоша тарбия мекунанд. ҳар як вайба танаба майзен када мемонем 4 та 5 та ҳар соли ина. Ҳар соли 4 та 5 та мемонед? ҳар соли мемонем ин 4 та 5 та ки ин барои вай иваз кардан. Келаҷакаш ба давом додам ба ин. Шумо ҳар як чанд сол ба ина иваз мекунед? Кӯйнаша бурида наваша мемонед? Не, акун уже худаш вай шуда мебиёд. Худаш мегӯяд? Мишканад, хушмуш. Чанд сол ба? 2 сол, 3 сол, 5 сол ба хушуда, 10 сол ба. Ана ҳамдиёрони азиз то 10 сола ҳамин хидмат мекунад. Мана ин таноба як 20 сол зиёд шудагӣ мана ин оба. Ҳамин замин будагӣ ба як 20 сол шудагӣ будааст ҳамдиёрони азиз. Мана ҳамин шудагӣ. Мана уже вай корношаям шуд, вай дига истифода намебаранд. Ина мондиян бехаша ки тагаш реша гирифта, бехаш наваш бурояд. Наваш бурояд, мана буромайс аст наваш. Мана наваш буромасодааст ва инҷо плантатсияи анҷир аст ҳамдиёрони азиз. Мана бинед ин қадар боланд шудагӣ ҳамаша мегуронед, ҳамаша мегуронем, айзен када мегуронем, айзен болошбои анӯзе қами чав метем. Баъди замин ба хоравондан ина қами чав дода, сони хока метем мана айзен када. ҳамдиёрони азиз, анака бо як бори дигар гӯям, ҳамин пояҳоро мегиранд,
این خودش قریبی خامرد ناودی غاوسش این ناودی غاوس علاقه پویا که گیرسن خودش خامرد ناودی مالادایی که روز برومدگی ناودی ناو جوان رو مجبوری میخوونن این نمیشکنه دا نه نمیشکنه مجبوری میخوونن بولوش قمیش میپرتوین ابولوش خوک میپرتوین مانا ببینید چه کار شدن مانا جوان مردو هر یک همین تپا یک تا انجیری کلون مانا ببینید هر یکتش یک درخت انجیر صبح هر یکتش یک درخت انجیر و ببینید هم درون پور اینا بعد خنک نمیزنه دا نه معنی اینه گور کنیم اگر خنک نمیزند اگر گور نکنیم اگر خنک میزند خنک تاثیر میکنه گیجو که من نقص گور نشود یا گیجوش یک تیشک میموند یک وای میموند خنک تاثیر میکنه اینه که تیشک نموند نه این نمیموند همه جوش گور کده من خوب من اونجا دیدم تیشک داشت ولی چی نه وای ها یونش پر میکنم من اونجا دیدم نواری دیگری دکی و تاگش سوراخ داشت هوا میدر اومد من دلشده گفته شدن که بالاشو با حالی خاک میپرتن پر میکنن که عموما هوا نداره عموما خنکی نداره دوشه خودی معنی برای کده گور میکنه هر اطرافش عینلی کده گور میکنه با بهار کتمان قطع کشیده جوش با خوب میگیره انا همدیاران عزیز بعد یک چیز دیگر آقا جون همین انجیر بعد پولی نقص میتیاد میواش خدا بشکر درآمد شده ایستاده است من پشت همین روزگار دیگر و یا جمیده ایستاده است انا همدیاران عزیز انجیر همون وقت با پول میتیاد همون وقت با شما کیسه شما پول دور میشد وقتی که شما انجیر را نگوبین میکنید و یا کی اگر یک مهنت کنید اگر میشه مهنت کی نکرده درش نمیشه شنیدید مهنت کرد میشد مهنت نکنید نمیشد اکنون یک چیز دیگر بخیم با شما چه غذا میتید بخیم به هیچ چی و این به داروگی نیست این همه چیز است طبیعی خودش بیام دارو نمیزنه پورو هم نمیپرتید نه پورو هم نمیپرتید که پورو پرتید و کرم پیدا میشه مغز پورو با کرم هست کرم پیدا میشه کنده میخوره میگن سیلیتر میگن چی میتید هیچ چی نمیتید میگه فقط آب میشه تمام آب هیچ نمیدید آب همه چیز طبیعی انجیرا انا همدیاران عزیز میگن نگان دورو هم نمیدادیم هم خیلی میروید است یک اکن هم تو گیره اگر دنیا به اینچه طبیعیش همین گم طوری میگه دنیا با طبیعی همین به دورو به هیچ به دورو به هیچ اینجای طبیعی چیز نیست همدیاران عزیز همه چیز دوروی و من این ویو کی مشودگی چیزی همدیاران عزیز از من تلفن رو میگیرم در پشت تلفن اکای صبریجانی سوداگی است که ما رو همراهی میکنن رئیس دیرکتوری گروهی مهری باغ در انگور و باغ بسیار گپ‌های خود نقض می‌پرتویند بسیار نوارهای خوشو می‌پرتویند و مهری باغ ابونه شوید وقتی که در گروه من مهری باغ رو دیدین البته ابونه شوید از اکم با بسیار گپ‌های نقض می‌فهمید اویدی کشاورزی باز اکای صبریجان که باز بسیار نهال‌های بین‌نهاد پیشترین دنیا رو به شما پیشنهاد می‌کنند دلشده که با شما یک جهان تشکر به دوشنبه ما و تاجیکستان و مهمانی اکا جان نوری زنده تاجیکستان مایلش اکا جان رحمت صبریجان اکا یک وقتی که همه انجیر پختگی وقتش می اومدیدم بابای دیگر وای میشد دلشده اکا رحمت اکا جان شد رحمت من یک گرفتن یک خودم هم تید من با نوار کنم من همدیاران عزیز انا این صبریجان اکا خوش اومدید گروه ما با رحمت برای من این گید راهبری کردنتون که من اینجا آورده شما در مهری باغ شما همه ابونه میشود خدا خواهد شما اویدی باغ پروری بسیار گپای نقض گفته ایستادید رحمت به شما و من حاضر دلشده که با شما هم یک تا جهان تشکر یک تا نشانتی هم ادور بچه‌ها همدیاران عزیز من این بچه‌ها ببینید هر یک انجیر رو گورنده ایستادن ببینید من برای شما از تاجیکستان خسته همینجا آمدم که شما همین نشانتی هم همدیاران عزیز فهمیدم که انجیر چه خیلی گورنده می شود من این قمیشش که شما انجیرتون رو گورونید که هر سال نقص میوه گیرید من این جوان پهلوانا ببینید همشون دستاشون رو بیل انجیر گورنده ایستادن دیدید من این تپا همش تگش انجیر من این ستومایی که تگ انجیر بود که ستومای تگ انجیر کنده علاقه من شدن این با بهار این ستومات زیر انجیر می ایستاد انجیرهای خشک شو بیزه بشه بریده شدن من همونجا ده بنز پلای دستشون ده غرس انجیرهای خشک بریده شدن انا همدیاران عزیز این بود یک نوار از گورانیدن انجیر در سمرقند یاد گیرید لیکن اینجا خوابوندن انجیر در من وقت ندارم که یک تاشه این نشه مثلا میگیریم همینش خوابوندنش او قدر کاری نبوده است لغت میکنید خواب میرد ده که نمیشکند پرو نکنید انا همدیاران عزیز در پناه خدا باشید با گروه انگور باشید یا رفیقتون التماس دعوت کنید با گروه ما شامل شوند نبینید که من برای شما خسته سمرقند آمدم که همین یک انجیر رو با شما نشان دهم که چقدر گورنده می شود که تا شما هیچ جا پرس و پوس نکنید چقدر گورنده می شود چقدر از همین نواری گروه انگور و باغ
بهره برید. همداران عزیز من در پناه خدا باشید، با گروه انگور و باغ باشید. خدا یار و مددگار شما.